وصل الوحش التركي خلاط الشركه الالمانيه. الخلاط ده تحفه ويكسر الدنيا الايام اللي جايه، منزلينه باقوى عرض بفضل الله. تعالوا الاول نشوف الخلاط الوحش ده اللي بيكسر ازاز وتلج وكل حاجه وعليه ضمان 3 سنين. تعالوا نشوفه ونشوف تفاصيله ونعرف عرضه. طبعا الخلاط ما شاء الله حاجه تحفه في الشياكه والجمال، يعني شايفين الشكل بتاعه كله سيلفر، الستانلس الخارجي بتاعه بره من الاصل 100%، الترس بتاعه معدن، الخلاط 15 سرعه، بيشتغل دريك وبيشتغل سرعات. طبعا الدرع بتاعه اكريليك اللي هو مقاوم للكسر اهو يا جماعه، شايفين عامل ازاي؟ بصوا الترس بتاعه من تحت عامل ازاي، كله معدن في معدن عشان ما يتاكلش، ده عشان خاطر قوه الخلاط، حاجه شياكه، حجم كبير عشان خاطر لو هتعملي اي كميه. طبعا تعالوا نجربه ونسمع صوته على الطبيعه. ادي الدرع بتاعه اهو على ال 15 سرعه يا جماعه، بصوا اهو، بصوا السرعات، اعلى سرعه. طبعا انا مش بتاع جو بقى اجيب لكم ازازه بيبسي واحطها لكم ونجرب والكلام ده. طبعا ده الدرع اهو، طبعا بنفك القطعه اللي فيه ديت، لو عايزين نحط اي حاجه من فوق ونحط اللي هو نمسك ديت اهي. طبعا حاجه بتاعته حلوه قوي. زائد بقى ان معاه الدرع بتاع الكبه بتاعته ما شاء الله تفرم لحمه لو عايزه. طبعا بس قبل ما بنحطها بنشيل الجوان ده عشان ده بتاع الخلاط، وبتتحط كده عادي اهي، بتركب عادي اهي. بصوا عامله ازاي، طبعا بتركب اهي لها كليبس كده بيبات اهو، نفس القصه برده. بصوا اهي. والخلاط ده فيه ميزه حلوه قوي، ان الترس بتاعه اللي جوه ده كمان على بلي، يعني هنا ده على بلي مش ديريكت، عشان يضعف السرعه كمان، يعني بتاعت الكبه غير الخلاط. يعني هنا لو بنلف، بصوا هنا تلف بسرعه، هنا بطيء، يديك القوه بتاعت اللي تحت بطيء يبقى فوق سريع اهي، يضاعف قوه الكبه اهي. بصوا فرم لحمه، فرم خضار، فرم اي حاجه. زي بقى ان معاه مطحنه اهي، المطحنه بتاعته بنركب الجوان ده تاني اهي، بتركب اهي. بصوا المطحنه بتاعته للتوابل بقى، لاي حاجه، للبن. خلاط تركي اصلي 100% بضمان 3 سنين. العرض بتاعه عامل كام بقى؟ 2750 بدل 3250، يعني خصم 500 جنيه على الخلاط. تيجوا تنورونا وتشوفوا الحلويات دي على الطبيعه وتطلبوها من اي حته في مصر. سلام.